Hadin ke jingyo jingtep halor ke jingdon ke jingti kendau bi anya pilang kata haka arpu pratarik nailur ajar arpu lai nakaliang chief executive member ke Khasi Hills Autonomous District Council ulalik hiar banjurep ya ketika jaka haringkat ki officer jong ke HADC kiseng bahalang ki bakintup naduk ke HNYF Northern Region ke KSU ki borpulit ki menteri jong usim ke Hima Meliam ki nongmi khmat nakaraj marwet bat ki bor peniat district jong ke Riboy District lembat kiwe. Ha kani ke jinglet la syamba ketika kendau kala janlut bat layuk jingtip ru baya ketika kendau lati janman kamit bat bankit sya asam. Haba keren cekilat pathai kubor na kaliang uba peniat sings ia mulai tu baka district council hadin belayuk jingtip hakitayo beladep kala pa ke jingtho ban pa sange shisendan ya ketika jingti kendau bian bat ke council kala betaru ya uti ubriu badon keti banti ya ketika kendau henry hadin ke jing bom sngap jong uti ubriu ke district council kala hiar ban mana ting banti ya ketika kendau bat ban ai jing pensyai mano ba ai bor ya uti ubriu banti kendau bat ban syalan sya asam. Sengi nak yang cumi dekat bagi officers nak council po kerja trailang bagi district administration Riboy district la mi khmat dari magistrate beri pe jadi kerja nang ta i sector officer jong police nang ta ngodon langgu buat nak yang keimam Menteri Sotun di Pasar Long Menteri Langsti kiwe-kiwe te kajingwan kajungi hang ni posnong bilang kata mentaka sengi kajing selan lang dekat bagi samla nong ilam nang sing balang kuka Khasi Students Union jong kadinga Temri Boy JNYF bat kiwe-kiwe kalau halor pengiyo cingtip dangshen bakal don kajing di ndo klaim penuh kajing ajing bed nak kaliang ke district administration nak ke district council dan nak ke hima hang ni posnong bilang kata ke bagi i mata ni belum belati ni kundo balakit chimit cipo asam but nak kaliang jumi tang masinyo jingtip dang tang steo tam menshwa ila wan la pha ki officers jumi sini bala ai ka syukos uni try jong ni ka kendau bakam balong try but ya kata nila isu kumba sandrus ni kini ka syukos notice baun hab berjubab hapo ka khatsan singi kumnu long try kini kendau but hapan wanra wat ikikot isla kidulit kiba pensisya bau tau beri bakam ulong try de hadu mentah pat ngimpat yo kanu ka jing kanika jingtip banwan itu sini hebedi nika jingja dan nakaliang jong ka council tang mencisni ru mensimit nilai i biang po ke media ada ka jing yarap jing pai ba sini ka sinong pemarjan bakladon biang ka jingti bian ni kundo nang ni berbatra syasam te klapen kita ini nama arbawat tang kasyukos ke benikom ru 4 jubab rela sedang dia rekam nama kasyukos ngi ong badi ben pensange ru chisundan hikam klem 41 ban ajubat bat ben sisai ko islah bedi jinglok trai ka kando te mentang lawan ya dalati masyqa ben petip barakum no hapo sisni asni hab ben poin ya ka jubab nakal yang beri bekam Ringa yo ciptip bakal don ke jingtho ke bapoi ke application sya UCM Meliam dang menin ke sini ban pan jingbit te kata ka jingpan jingbit kan yak laga jong nrei ya menta kini ki beriu ki bakam ya kini caka kin hab ban jubab sya hapo asni sya ka council te bat nalor kata ru ngilabu dak ke kendon bala datang wan trei shibit menmiet na lalasai ngimban se ban hab ai bat lam tha yo deputy secretary jong council ban ai da ka we ka formal complaint ne ka jingbujo ka district administration but ka FIR si police ban kem martuar yu priu ba le ya like ya ka ai ka bala don hapo council te kani ketika jingwan ke jungi nget skam da ka jing kersan lang
ringkat nak administration ke himamalium nak ki samla nak seng halang KSU HUNF berkiwe-kiwe skamba kani kejingwan jungi kan long ka bejok hangis